ole clear tu te ma sain chi bai lewe kule tun chum kan video chuanin tun hnaya Mizoram chunga haruak sang sang advertisement omte kan clear hawin kan bi chiang le don ani ama sabera chuanin account and treasuries department waya post ruak han clear ma supportila post vacancies hianin LDC le pion na ruaka LDC hi post thum aruaka pion hi post ruk aruaka ni regular veve nia omzia chu nget veve in anla tinani LDC post thum ania tin pion kha post ruk ani qualification chungchanga khanin thiamna nga ya khanin han en le taila LDCB ka khanin class 12 HSSLC kanti khami big PUC HSLC khami big kha angaya thiamna ngai te akhanin class 12 pass chintanania tin computer certificate kanti DCAMO CCC CCC kanti angchi khania CCC hi tuna hianin pomani chemti ka shelova amairo chu DCA hi chu pomani ngai maya chuwang chuanin computer certificate bi ka khanin DCA khanei ngai kan tumdonia tin typing speed bi ka khanin minute khata word som thum tal kha type thei turani bokani chuanin working knowledge omleya working knowledge hianin mizo tong language kha middle school standard chin tal kha thiam angai bokani kha LDC big tanania pion big tan hian en leila pion bi ka hianin thiam na ngai te hianin class 8 pass chin tan adil theya class 8 mo achung lam certificate kha show thei tinani chu working knowledge bi ka hianin middle school standard chin tal kha thiam angai bokani computer certificate ero pion big tan kha chuanin angai lo tinani ti chuanin kumbithlia age limit chungchang khan en le taila LDC le pion tan hianin kumsom pariat lingchin tan adil theya kumsom pariat le kumsom thum panga inkar chin tan khan adil theini amero chu SC le ST tribal tan kha chuanin kumnga chin kha relaxation ngai na thiam na kha omani chuanin hlo chungchang kha claim soitaila salary chungchang hianin kan hre thewangin LDC kha level 4 pay level 4 ania 7 pay matrix khanin level 4 ania pion kha pay level 1 ani level 1 ani chuanin salary calculation kan hrianga salary calculation hianin basic pay plus dearness allowance DA kan ti thin kha ania plus HRA plus SCA antia plus FPA khang ho panga belkhom kha salary chu ani basic pay chu kan hrianga DA dearness allowance kha kan hrebokanga dearness allowance chu 17% of basic pay ani 17% of basic pay ania tin HRA kha house rent allowance ania kami kha 8% of basic pay ani boka tin SCA anti hi special compensatory allowance dinania SCA hi hemi hi Aizawl khuchunga Aizawl district ka postan le group B chin le hnuailam tan khanin thlatin sangni le zasari SCA omani ti chuanin FPA hi family planning allowance dinania khami big tan khanin thlatin zanga le somnga kha an labokani ti chuanin khang panga belkhom khan final salary kha asiam ani ti chuanin khang calculation kan ti hnu khanin LDC khan basic pay ya kan soi tawang khanin LDC level basic pay level kha level 4 ani level 4 chu basic pay enge kan ti chuanin 7 pay matrix khanin kan enanga khami matrix table khanin basic pay kha singni sanga le zanga nia DNS allowance kha 17% kan ti to kha kan calculate nuin sangli zathum somthum panga HRA chu sangni le somli SCA kha sangni zasari FPA zanga le somnga velania ti chuanin LDC thakhat hlo kha singthum sanga le za somni panga cheng singthum le sanga bor velan hlo don ani thakata chuanin pion big kha basic pay kha sing kha sang sari le zali 7 pay matrix table atang khan entaila level 1 chu basic pay ya sing kha sang sari zali ania
DNS alawan sang ni zakwa somnga le pariat tin HR ya sang kha zatum somkwa pani SCA sang ni zasari tin FPA kha zanga le somnga ni ati choni vain thakata pion hlo chu cheng sing hi sanga zasari ani sing ni le sanga borvel thatin khan pion khan hlo don tin ani kha LDC le pion hlo thakhat hlo ani chuni tin nge kan apply yang LDC le pion naro khang tinge kan apply kan ti chuanin an mani website ta kan lu tanga google a kan lu tanga chuanin dat.mizoram.gov.in kami kha kan type panga kami website ta kan lu tanga an mani website accounts and treasuries department website ta kan lu ta kata khanin advertisement ti kha alo omani home a khanin advertisement alo oma chuta chuanin kan right click anga naruak ti lo omanga anwaya khanin syllabus ti lo omboka chuanin form ti lo ombokani naruak kha kan click chuanin tuna advertisement naruak advertisement kha kan muanga syllabus kha kan thaduni chuanin syllabus ti akhanin kan click anga ti chuanin LDC le pion tan khanin syllabus kha shan thewin oma kha kan mu thei donani kan download thei donani tin atobera khanin form submit tur kha oma kami form kha kan click chuanin LDC le pion tan khanin ashan vevein form kha oma chu kan click anga kami form kha ti chuanin kan download anga pion kan du ni chuan pion kami form kan download anga tin LDC kan du ni chuan LDC kha kan download donani he chuanin form chu he tiang deuh hi ni a LDC le pion form khain ang deuh renga amai ro chu ain an lo na chu kan fill up tura khanin kan thil tel tura khanin education qualification khain ang lo nga dang song kha chuin ang deuh thuak ani computer certificate nen khanin ti chuanin a form chu tiang deuh hi ni a name of candidate ti te father name chuanin permanent address of correspondence temporary address kan ti thin kha ania chuanin phone number te date of birth kha metric emo Aadhaar card mi ang kharin turania chuanin experience kan nei chuanin experience kan nei le experience certificate ang chi khathil ter turania chuan community a hian ST SC OBC ST khani mai kai mani a chuanin Mizo language kha middle school standard ching ha kan zir lo kha yes or no khani le maya chuanin sompakhatna hianin documents enclosed turang chi kha anianga khang kan document sang chi antinan tribal certificate te educational qualification certificate kan tiang chi zong kha self attest thai ve kani kan self attest anga kai mani self attest kan nei anga ti chuanin kan thil tel don ani kan thil tel te kha kan ziak don ani chuanin sompanina chon declaration oma declaration chu date te 18 place te kan ziak anga to pa khanin full name le signature full signature kha kan ziak don bokani declaration kha ti chuanin engting e kan submit ang kan ti chuanin July ni somthum pakhat atanga August ni somthum pakhat kumsah ni le somni kumin ani chu kumin July ni somthum pakhat atanga August ni somthum pakhat inkar chung khanin CCA office account and treasuries Chan Mari Ramhlun ro ta khanin anmani office a khanin office hun chung zing lamdar som atanga tlai lam darli inkar chung kan submit don ani kha accounts and treasuries noya LDC le pion na ruak andil dan tur tlang pui ni ti chuanin panina tourism department noya post ruak na ruak kha en leila name of post chu tourist officer tinia post vacancy post ruak zati pakhatania in pay level 9 ania chu group B group B gazetted officer ania chuanin qualification hianin thiam na ngai te hianin bachelor degree emo graduate in hospitality hotel travel and tourism management or administration kami kha degree nei angai ni graduate certificate ani chu bachelor degree a khanin panina chuanin computer proficiency computer certificate kan ti mai thina kami kha DCA emo CCC CCC kan ti kha thil telangai boka tin age limit chungchanga hianin kumsom pare ta tanga somthum panga inkar khan an dil theya
ST tan chuanin kumnga dang ngai na thiam na awmani upper age limit a khanin chuanin hlo chungchang kha level 9 ania level 9 ani chuanin pay matrix stable kha enila level 9 basic pay chu singli sangsari le zaruk ania dearness allowance kha 17% of basic pay kan ti to kha sangriat le somko le pahni HRA house rent allowance kha 8% of basic pay ania chu sang thum le zariat le chengriat vel ania SCA om le special compensatory allowance ania kha sang ni zasari ani group B le group B chin le anoi lam tan khan sang ni zasari ania group A tan kha chuanin sang thum zali thlatin ani level 9 tourist officer hi group B ani wangin sang ni le zasari thlatin ania FPA hi zanga le somnga ti chuanin final salary chu cheng singruk sang ni le zasari somnga singruk le sang ni borvel ani chu tourist officer thlakat lo tur chu ti chuanin engtin nge kan apply ang kan ti chuanin tourist officer hi MPSC website a khanin kan lutanga chuta chuanin online apply turani form kha shanin offline in omlawa online in apply turani a chu mpsc.mizoram.gov.in a khanin kan lutanga chuta chuanin online application ti alo mani bara khanin online application kha kan click anga chuta chuanin new member ta new registration ti na khalo omani kanin registration kan la tilo ni chuanin khata khanin registration kan tianga MPSC website MPSC online registration member ni dan kha kan la tilo ni chuan kan thiam lo ni chuanin ka video a hianin ka channel a hianin video ka siam to ka kha kan lo endon nia description a hianin a link video kha ka da bokani chuanin registration kan tianga registration kan ti hnuwa khanin tourist officer ti apply na khanin kan apply don ani khami kha kan apply thiam lo ni chuanin comment na lama te kan soyanga video le peka apply dan kan soi ho don nia ti chuanin submit thai hun chung hi tourist officer kan ti kha khami online atanga apply thai hun chung chu September nili kumsa nile somhi thleng kha online in registration ati thaini ole khazong kha tun hnaya Mizoram chunga naruak om thren khatte advertisement thren khat notification thren khatte kan clear ho thele kan bi chian theide chuni sela video le peka naruak thren khatte kanon clear ho le don nia tun tuma tan chuanin bye bye le vekule